Assalamualaikum. Hello, ladies and gents. Hello, dear followers and dear members. Welcome back to our English Couch for Learning English. Assalamualaikum sama gars yi dañ leen ak jàmm benn yoon ci suñ chaîne YouTube bi ñuy jàngee anglais. Tey nag luñ leen indil mooy yenn expression yoo nga xam ne ni da lay dimbale pour sa làkkam anglais. Yenn yi comme noo ko bëggee wax nan lañ koy waxee. Waaw buñ la laajee tamit yenn yi tamit yenn yi noo koy tontoo incha allah rabbi danañ gis lépp ay wa ñu dem ci leçon bi bu njëkk mooy I am your neighbor. I am your neighbor moom mooy sa dëkkandoo laa moom mooy I am your neighbor. I am your neighbor. How do we say mburu in English? How do we say mburu in English? How do we say mburu in English? Maanaam ni ñuy waxee mburu ci anglais ni ñuy waxee mburu wala ni ñuy wooyee mburu ci anglais. Beneen, don't forget to close the room. Don't forget to close the room. Don't forget to close the room. Bul fàtte tëj néeg bi. Room moom mooy néeg rek ba tey. Don't forget bul fàtte. Don't forget to close the room. My elder sister has 2 new cars. My elder sister has 2 new cars. Lu muy tekki mooy sama mag bu jigéen bi am na ñaari woto yu yees. Elder sister moom mooy mag bu jigéen. Don't let anybody into my room. Don't let anybody into my room. Maanaam bul bàyyi kenn mu dugg ci sama néeg. Don't let anybody into my room. Bul bàyyi kenn muy dugg sama néeg. Don't let anybody into my room. Bul bàyyi kenn muy dugg sama néeg nag. Don't let him go out at night. Don't let him go out at night. Bul ko bàyyi muy génn guddi. Don't let him go out at night. Bul ko bàyyi muy génn guddi. Is she coming now or is she coming now or ndax mi ngi ñëw wala ndax mi ngi ñëw nii wala ñëw. Is she coming now? Is she coming now? She have never talked to me. She have never talked to me. She has never talked to me. Maanaam mosula wax ak man. She has never talked to me. See you on Wednesday. See you on Wednesday. See you on Wednesday ba dimanche ba noona. See you on Wednesday ba àllarba. Don't say it to me again. Don't say it to me again. Don't say it to me again. Bul ma ko waxati. Don't say it to me again. Put the clothes in the plastic bag. Put the clothes in the plastic bag. Defal yére yi ci mbuus bi. Plastic bag moom mooy mbuus. Put the clothes in the plastic bag. He doesn't like his behavior. He doesn't like his behavior. Melom bi neexu ko. He doesn't like his behavior. He doesn't like his behavior. He can't drive because he doesn't have a license driving. Mënu dawal ndaxte amul permis. Donc mooy he can't drive because he doesn't have a license driving. Braiding is my profession. Braiding is my profession. Braiding is my profession. Létt mooy sama métier. Maanaam létt mooy sama métier. Braiding. What is your profession? Donc buñ la ko laajee fekkee létt mooy sa liggéey nga wax. Donc lii mooy lan ngay liggéey wala lan mooy sa liggéey. What is your profession or what is your job? C'est la même chose. This water is not clean. This water is not clean. Ndox mi setut. This water is not. Fatou was dizzy yesterday. Fatou was dizzy yesterday. Fatou was dizzy yesterday. Fatou da doon miir. Donc miir moom mooy dizzy. Fatou was dizzy yesterday. Fatou da doon miir démb. Fatou was dizzy yesterday. Donc sorook
can kill a person. Sorrow can kill a person. Maanaam metit mun na rey nit, wala nga ne painful aussi. That's why he is lucky. That's why he is lucky. Loolu moo tax mu am wërsëg. Lucky moom mooy ku am wërsëg, ku am chance. That's why he is lucky. That's why he is lucky. Be careful of your bad friend. Be careful of your bad friend. Be careful of your bad friend. Moytul sa xarit yu bon yi. Be careful of your bad friend. You were the last one to arrive. You were the last one to arrive. Yow yaa mujjoon a ñëw. You were the last one to arrive. Donc fekkee dafa teew, you are the last one nga koy wax. He brought it on his last trip. He brought it on his last trip. Maanaam tukkeem bu mujj la ko jëndoon. Waaw, tukkeem bu mujj la ko jëndoon, donc dafa passé. Tukkeem bu mujj la ko jëndoon. He brought. If he won't be able to do it, he won't do it. If he won't be able to do it, he won't do it. Su ko mënul def du ko def. Maanaam su ko mënta def du ko def. Su ko mënul du ko def, wala su ko mënta def du ko def. If he won't be able to do it, he won't do it. He is glad. I don't know what happened. He is glad or he is happy. I don't know what happened. Maanaam dafa big, xamuma lu xew. Dafa big wala dafa kontaan, mais xamuma lu xew. Waaw. He is glad. If you are patient, God will give you what you want. If you are patient, God will give you what you want. Maanaam soo muñee Yàlla dina la jox loo bëgg. If you are patient, God will give you what you want. So cover this length for him. Cover this length for him, or cover the length for him. Maanaam mural ko añam bi, mural ko añam bi. Cover this length for him, wala mural añ bi pour moom. He looks like someone who should be wise. He looks like someone who should be wise. Maanaam nuru na ko war a muus. Wise moom mooy ko xam danga muus am xel. He looks like. Buy me a cold water. Buy me a cold water. Maanaam jëndal ma ndox mu sedd. Donc buy me a cold water or buy a cold water for me. Buy a cold water for me. Jëndal ma ndox mu sedd ba tey. She sold her car yesterday night. Maanaam jaay na wotom bi démb ci guddi. She sold her car yesterday night. Thank you guys for listening to me. Thank you also for watching the video. Don't forget to subscribe to learn more useful expressions, to learn more grammar rules, or to know how to conjugate verbs. Okay guys, thank you for listening. Di leen jaajëfal ci déglu bi, bu leen fàtte ngeen abonné ngir jàng grammaire, rule grammaire yi, ngir jàng ci ni ñu conjuguer, am vocabulaire, mun ci mit ay wax yenn expression yi. Okay guys, jaajëf.